baba inge hibakenerete ndwimbo na rũthiomi rwa Kĩmĩrũ kĩrĩ mambura njatu-inĩ cietũ jaria jarathithĩkĩte ntere Chasila Gardens mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Zũrĩ mũkondo joiri kana season 2 ya mwini ũrĩnkuma Kamanu Ntoito Mwari na ini bangi kũgwĩria mũingĩ. Asiasa Peter Munya na Rigathi Gachagua mwena atongeria bangi kinyabo batatigĩri nyuma nĩnkũthuranĩrĩte rũgono rũrũ. Jameru ne kiatho kireteri na mũrurumo jo mũnene kiatu-inĩ cietũ season 2 na rietwa 88 nikirethirwo gikiumba na bunene aria Meru kuma ntere mwanya baraikinyeria ntere cia Kasarani na wingi ndwimbo cia Kĩmĩrũ ikimatanta bariko antu gukungwira untwire na njira nene na kugwiranirwo na nkero asani na boba Kĩmĩrũ bagikira kiatho giki sema nkuruki batongeretwe ni Kamanu Ntoito Mwari and the bad menyo kithanga ukiakoma shama juju ukiakoma shama umau ukiakoma shagi kikirima. Are you ready? Riri itare ya mbere buru kinyaba mweba siasa ne barakinyire mamburene jatu-inĩ cietũ ario mũtongeria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua na wa PNU Peter Gatira Munya bakionania kũgwĩranĩrwa kuna rĩu kwithirwo na nkirithano ntuko inka icithiri na nkurikania nĩ rwĩmbo wa kĩbararĩre gũtirwo aria rwa gĩsiasa rũrario. Thank you so much. We have our leaders in Meru. It is the first time I've seen leaders coming to our show. Thank you so much, our leaders. Thank you, Rigathi. Thank you so much. Asante sana, barikiwa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Laimo. Thank you so much. Be blessed. Brother Arimo, ibuaga sana. Thank you. Thank you so much. Nĩ mambura jatigĩte mũrikana kĩũria kĩnene nande ekĩrĩ tu-inĩ cietũ season 3 ina ikethirwa ĩrĩ Kanyene Kawero TV Mbita Nele wa Kithinji.